Vocabulary komunikan land revenue law and law land revenue law and law ki apa kasilang pia bangke council kasilang kalian tak dah ke council amenda tokol sita suhi ke chief secretary of Assam jom si Assam chief secretary jom si suhi ki pi isia law pulo de la ke Assam law la ke council kasilang kalian hada bang soho itung crossing terang lagi hai so crossing terang lagi hai alam itung buji tung krang lo chini tung dedet lo ama alam itung ke do hud lo alam itung aphan but dexi alam itung han var chorsi council se Assam government si la land revenue law salam de land revenue pulote long le kache ron kache ba pata kache pi la so alo ndi ili tung tar ge tung alo tamen na do Serwan kep non hai jom richo ke hai da pulo. Serwan kep pen, ronga sar tum si long leal ai ka kasi baka kam ningge ji habe tum longan da dam ji ha pi ke rong pin pomar tum longan da dam ji la so kis. La son se akrang pen da du. Na pen ili tum pata da ki pi mom lo aram nang ha wat to puyi. Lage tarbi lage timung he aram lo de han sem aram lo de kusi ili tum ke hok ki pata porque ke hok lagi parsi alam lagi Hindi tak kali Bengali tak kali Assamese alam tak kali lagi parsi tu na parsi tu hak parsi ada di hala Shah Jahan tu pilih ni tu hala tu si la bangsa alam ke endu hala so alam pensi dia kahon hala bangsa hu hala so alam si non anta do bomlang patta la si Hindi tu tal bangsa alam endu la si patta nahi deta jadi patta nang pitiko buku jadi la hele alam theke patta bukai ke hok mohan la si akhang menta kar dia tu dah hok bom lu nang ram loko nang habar loko si hok bom lu sita hala bangsa ke hok tang along le apataan la parokrisil kebra pokebra ke komanikan Assam government kasilam allo en dunia amat Assam government si ka impose lo binongke jurjar si tipi la do karbiang long pat hala bang so la ini tu karbi tu ro ting pen ke long tang apataan ante ke hok tang ante ke sel la bang so atena hala bang so karbi tu ma permen ke long tang apoke pinubom nang kudak dokte yo dokte la po si awidet lo ba esu ma ba ke tutume dokte de la po de tu long ni tu hala si dobo mi puta non kume atima la bang so lo ke lang na ben lo de lagi obsolete mane la bang so lo chitang lo la non ni tu pata ke en lo hai di lagi chitang lo bilong ke lo le se dang lo de lagi chitang lo kam ho lagi atima lagi council ke claim kali lagi autonomous auto bulot emethang bugadi emethang lagi claim kali lagi Assam government se claim emethang kali Assam government emethang kali det ke emethang bulot law te ke $60 te ke into autonomous council le autonomous council le ka salam kali bang solo la pen ako ni kien nanya pojola si John Krakar ne ko la dei ini tu karbiang long ke autonomous council alu ke bang akheng ke beha paper nan tu noli apram dah ke dulu sikidul ka selam ho sila bang solam cetan pik lo andeli constituent assembly along lama cedan ho amat pilo ke plan ke karbiang long 1953 ni kan lelo haro krisit kebra hokebra ke thoman ni kan lelo lata the Mikiri Hills district trading by non-tribals regulation 1953 tribal kalide na to pan behabek par ka pekenya pan ko mga laws lang puro kasi lang man no nata Assam government nata Assam government kasuliya mang malo RS Subramaniam secretary to the government of Assam hala tum siya selang ini tum kali ini tum allo ka selang purote asuhi ka kipidya bangta council a chairman si suhi kipinangi angke laki ini tum among ini tum aron ko laki sita nung ni emekhang aron ko laki non ni emekhang aron kalilo atema Assam government a secretary si suhi ka kipi la si lata ako kipudam ke ladak tribal tuman si
wholesale na pen business anta retail mani dukanan ta dolong charge po sigipo. Dolong charge po ama tani ha pike jong si komane application pilote ako top tu amanon kela so almo pen enlock si la bongalia samil bihari dati chi atum hande license apa me pitul la pina net po Allah hadi la pen sa ko pitle la piye la si ini tu pichi he Landam lote, ini tung serwan kek pulau. Ayah tung lata aku, ini tung la